My mini vlog ke yak lo lom le vek acheu annyeonghaseyo 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 ole kan han ti deuh hluai tak na a thil tak takin han soi chan tong over india chon re ek lampan turin phei khai zang takin phei lai kan vora chutin ngai te zan te reakin an soi re ek khwa chong thei pher kanilal po poi ajina motoral te run sunga nge mei chuan siang ka valoi ta na pa a chong thei lu tu ka wanga but mu chhalawi kan rel na po she man lovin amu nar thur thura eng tak chumin me puyang motia ngei to na kan sen ve lai chuan mi khwal te ngei sak lem dawi chuan ril cham na te chu thei ngilin a cell phone min khoi sanin beng min chut ngong san thlat mai si chuti chuan ril tram tak chuanin rei ek tlang lam pan chuan kan han kal chhota a atira tlang lama kan london ti hi ke pon ka shelok big re lawa ama ro chu kan lon thutani ti khamino shat pui ve don nia rei ek khotlang mi pui te hi ka fak em ema a chan chu an khotlang an en kol fain an vong uluk em ema huan na bik taka adwan rei ek khoti rei ek tu atlang moi tak mai te khian lung a ban dum tak em tho ma te chulin bu seng tingai do se zong cham hlen mai kan nuam nge ye han ti na mai chak om mange amaro zong shing mi kan chan chung hi chuan tho lo chuan bat om mol hek sui chuti chuan video in hmong hian pi pu kan sui ram tina kan sui ti sa chung zelin kan hun white the door dok maya camera angle te hi dik lo de wani chuan lo she thiam to mai don nia chan chu camera keng tu hi re ek kuk ve mai ani a thla han level mi ani vak lo ti khamino shat pui ve le don nia chuti chuan thon thu top na lama chuan pasal cha zakima chuan adi thang hiangi chu lu ka pui sang la ya chuan alo ngak ta cha ta